Palm Sunday ni tiki saruk sawitini nongbasanga present khaina musungkha o Bible study wo Jesus Christ asaimani sangnana thangke 6:4 BC wo bo asakya sang Matthew chapter 2 verse 1 Luke chapter 2 verse 1 7 purke sang sarai sereno azorangkha Herod ni jora te Rum samrajyo ni jora pura Middle East Israel na dokhol khaitongnai rok bo age bin umor 12 kamani ulo sungnogo bo temple o thangmani Gospel of Luke chapter 2 verse 41 chimi verse 52 jora khe sungnugu ga Gospel of Luke chapter 2 verse 52 ni chimi sungnaina thangke sungnugu bo bin umor 12 chimi 30 bo sikla chrain chimi siklang pura bo kaitin kok bai kuplung bai bo tori phaimani gabona silent years bo hunjago tamni bin public ministry chengjaya kho bin earthly public ministry chengjama ke bin umor age 30 বছর কাপড় সে চেংজাগো আবং খা এডি 26 জিমি 27 জিমি চেংজাখা তামনি কে সং লুক ni 3 ni 21 ni 23 por ke chapter 3 ni 21 ni 23 por ke sung no bo baptism hamani 30 umor kamani olo gospel of Matthew chapter 4 verse 111 a wilderness of temptation man nukjago a baptism namani olo ke bini early phase ministry ni early phase chengjakha 30 31 bin umor kafro bo pula sagiro no thumka AD 27 28 rogo gamnulo Galilee ministry bin second year bin ministry second year ro bini umor afro 31 te 32 ni kasaro afro bisingnai AD 28 by 29 Galileo bo kokpir mani miracle khaimani healing khaimani sermon on the mount of pir mani Matthew chapter 5 6 5 6 7 no sung logo parable ruk tui phurngmaro ga amni third year on ke bin ministry na Galilee by Judea wo bo ministry khaimai mo nukjao bin umor afro 32 by 33 sang Matthew 14 rok porke sung no ti sakati himarok pasa sa borok no sar marok abo hai transfiguration sung marok Matthew chapter 17 rok sung no bina ministry wo ke bin ministry hardly 3 years e ga pai thakon ke Galilee Judea ni a ministry paima bolo Jerusalem lamro mani abo bin afro bin umor kha 33 Jerusalem hamna sakang sungnugo Gospel of John chapter 11 verse 1 to verse 44 sungnugo bo Lazar no kuthini kathang khaimaro Luke chapter 10 to 19 por ke sungnugo bin sagirung no phurungmaro Palm Sunday ni tini paithak sungnainan bo boron theke bor sopakya Jerusalem bo hapakya tabukhe Nga Palm Sunday ruksawi sang Matthew chapter 21 verse 1 is verse 11 यहाँ के Mark chapter 11 verse 1 to verse 10 Luke chapter 19 verse 28 ni verse 40 Gospel of John chapter 12 verse 12 to 19 no 9 no no down khai nai mano ga bo srapsa ni ko ya katal ko ya bo sung sumai kasam ufili na ke Zechariah chapter 9 verse 9 dogna akok rezang matong bisi kolok sekang no a Palm Sunday ko a Jerusalem hamani au paithak hati klayu a Calvary cross ni a event na sekang te resurrection Sunday na sekang o paithak hati bini hasagau kathang tongibo public ministry khlai thangmani as a 100% God the 100% man ngai fighting ke sing am tino sing ruksai thangnai tini o Palm Sunday ni actual meaning tamo Bible ti sing nai khake